Siyajabula president. Sifuna ke president singene etinkulumeni tethu mlomzala ekuqaleni lapha president kuna comrade gift Dlamini. Ngiyacela president sithulele formal comrade gift Dlamini my president. Zulu umuntu akabingelele kwesibili emakhaya. Lokhu kutaba kufisha kakhulu lokwa comrade gift. Ngibonile ukuthi udile nanobhala nobhala lo Ramza Matimela bakhulumisa eMaswati. Ngase ngikukhanza kukuhle nanami ukuthi mangivela kokucala phambi kwalamaswati angito ubanzetela ngito ucizelela. Ngito ucela lokuthi ngitshele eMaswati ukuthi ngiyathi ukuthi saba lukhuni sikhathi kule organization lethandwa ngeMaswati onke kwafika ikhathi la inyakatiswa khona kodwa uNkulunkulu wasezulwini wayithwala kwambe kwahamba kanti ke kusuka lapho comrade gift na president Gawzela vele bebaloku bakhuluma babukisana ukuthi umzabalazo weMaswati babambisana njani noma leto tigameko tendekile I must confirm that utheke masabuya kimi athi awu president Gawzela ayikho indzawo lefana nasekhaya. Awu ngathi ngiyayihlola iswalimo ukuthi ikuva njani lokho ngayikhanza ihlokoma ithi on G our CIC that is the greatest news la kusekhabo comrade gift la kusekhabo onke lamaswati lafuna inkululeko. Ngito umbingelela egameni la Jesu naye ngifuna ukuthi abingelele atikhulumele lamaswati ngoba lamanye akakeva amuve and bese ngiphinze ngiyamcela ke lokuthi ahlale nami kunangu 30 minutes lesitawuba naye la ngoba sitawusheshe sicethe kulo 30 minutes utabe sesophinze uyangisita nakulokunye kodwa nje akaqale abingelele athule waDlamini inhlitiyo yakhe before we can continue. Over to you comrade gift Mandla. Mandla comrade president ngiyabonga kakhulu president lelithuba lelithola njenganyalo ungakhona la khona nako amandla comrade president. Yes, comrade president ngiyabonga nje lithuba ngicolise president kuwela esiveni ngakagcoki uniform yobusotsha bami kusho lokukhulu lokho kunetizathu nje kungetulu kwemandla la South Africa letende ukuthi ngingakhona ukwenda lokho. Ngivuselele eMaswati onke president ngingakavuseli kakhulu ngabonge nekubuya ekhaya. Ngi-emotional kakhulu namhlanje yena ngesizathu president sekuthi ngicela nje ngekukulilela. Ngithana ngifuna indzaba la emini kwekuthi ngemhla ka 6, 7, 8 balingani bakho lesa sigijimisa ama petitions sithi senisibitile ukuthi asekwenda ama petitions njengoba bekashito bekalisela ndunankulu noma ke abemele ndunankulu leso sikhathi kwekuthi akulandwe ubufakazi bayawuvela enkantolo bayogwetshwa. Ngive ebuhlungu kakhulu sebese ngathi ukuthi sitawuhlangana kulo mhlangano lo, so angikwazi ukuthi ukusiphi isimo njenganyalo, kepha umoya wami usindwa kakhulu ngidududwa ngilamavi ke president lokucetha kwafunza lathi noma sewudzabule manje intanjani kepha uNkulunkulu ethembisile kuba nathi. Kuseta losuku nje mongameli weswalimo nasithunywa seMaswati onke kule nkululeko kulabahlonishwa lababili ngiyathi kwekuthi lo munye angacabanga ukuthi ungephandle kanti ngekuyathi inhlitiyo yakho ulenge khathi nabo ebeleni kuboshwa kwakho simelane yona kukhulu kakhulu ngoba leli joko uliva hlela amahlombe akho kwekuthi ngawunika ngisho impilo yakho kusibakhululeka. Ngithangulile lemnguni bese ngithi nabo nabakwenteka beve ngibanikethe ejolo cina kwekuthi indimbane netindimbane teMaswati tikanye nabo kulesikhala sinjengalesi. Bese ngiyabonga ke mongameli kutikhanza ngibuyile ekhaya. Kuliciniso mongameli kwekuthi besolo sikhuluma kepha kufanana.
ngiseleti igangeni mongameli angiwasho lamagama kufike la ngiconza khona kwekuthi uma kukhona indzawo la khona umuntu noma ngabe kubita ukuthi alahlekelwe impilo yakhe emlahlekela khona ubuSwaziland Liberation Movement akusiko lengephandle etigangeni hlonipha abaholi bakho ke mongameli kude umuntu mhlawumbe nomasuka lengenasici kepha konke inhlitho yakho ukhombisile consistently kwekuthi ukulamaswati ulelamaswati akunasikhathi la khona ube intimidated akunasikhathi la khona utivele uhlephuka akunasikhathi la khona utivele ubukele kaphasi nekufuna usito kwalo seningekho la kepha you were consistent in engaging kwangifundisa something emne kwekuthi nemambala inhlitiyo yalendoda kaNkulunkulu le isekuthena akhululeke emaswati ngiyamema nje mongameli ngimema onke emaswati kuthi ngathi join inhlangano angisasho ke kuswalimo kuphela kepha ke kaswalimo kufudumele kunesikhala sekusebenza umsebenzi mzabalazo kepha nakukhona lenye lotivela kwekuthi ungatimatanisa nayo ngiso sikhathi ukuthi singene inhlanganweni sisebele umgomo walenkululeko emaswati ngikhulumile ke nayo emaswati phambilini mongameli anginawo sasikhathi lesithe una 30 minutes kuphela ngidawucela kubuyisela kuwe mnguni kepha ngiyabona nje kubukeleka ngibuke konke emaswalimo ngalokhulu ukutithoba amandla nami ngidawubuyisela kuZulu ngiyabonga Comrade Gift kube sibusiso kimi ukuva ukuthi President Gawzela mina ngifuna kubela ekhaya siyakuthanda comrade unema skills unenhlitiyo nemaswati that's 1 2 unesiphiwo sakho lesipersonal 3 uma uNkulunkulu angithuma kwakha swalimo you were one of the 6-7 people lenganginabo you are one of the people langavula khona emagama amekucala mangichaza ukuthi angizange sengifune kuba nenhlangano futhi wena uyathi ukuthi ngisakutshela waqale wathi ucela ngijoyine yipi inhlangano ngoba bowungiva ukuthanda ngifuna inhlangano uma ufika ke uyawakhumbula emagama lengawasho Gift and kubuya kwakho ukhona kwelekelela labo labanye labakhona lesasinabo on the first day kunento yinye Dlamini lengidawucela lokuthi uyigcizelele kulamaswati nyalo ungakahambi ngithi kini ku-executive eqala ngithi kule nhlangano le kuze ngihlale mina ngibe ngiwakhona kuze ngibone ungathi angithi abuse ukuthi ngibe neliphupho uNkulunkulu angithume kube nani sivumelane lokuthi emaswati ayidzinga lenhlangano so ngathi kude ngihlale ngibone ukuthi senda kona ngidawucela ukuthi lenhlangano le ithanze emaswati kunako konke it's the first thing I will sign in and lead this organization but number 1 it must be emaswati kuqala bese number 2 kuba ngithi noma ke bese kuba ngilenhlangano then number 3 sekuba ngithi emalungu yes number 1 ngithi it is all about lamaswati then number 2 it's all about lamalunga then lastly sengithi baholi ukuqala lengakucela ngifuna ukuthi emagama akho edlule lapho the priority the reason lengiyona idetermine ukuthi swalimo utawubhekaphi ukuthi emaswati atawusitakala yena kulesinqumo lasithatha I want you to confirm these words and it is one of the reasons ngingeva buhlungu the co-founders agcine angabi ngilamanenge in the organization because they know the founding values of the organization. That was number 1. Number 2, Comrade Gift. Ngitsikini uma sile epinon baholi lese ngikubone ngemaswati ayakholelwa kulomuntu lokuthiwa ngigawuzela
ayamthanda futhi ngeke ngicedzela ukuthi ngase ngichubeka ngithini tawucedzela wena ngifuna lokubanga lokho usakhumbula yini futhi ngifuna ukuthi bese uyakhona kusita buholi lobukhona la kuswalimo kuleso sivumelwano lesasenda. It was just two things. One, it was siyavumelana yini ukuthi utabangla maswati kuqala. Two, siyavumelana yini ukuthi sesibonile ukawasho Matimela wathi asicale ku0 masaka swalimo, but I need you Comrade Gift to lead this thing. If you still remember ngithi ayamthanda la maswati lo mfo lo brother lokuthiwa Gawzela. So lokho kukhona ke into lengicela niyende nine pertaining those two things. Can I give you the microphone? Maybe you still remember more, because mawusakhumbula ukuthi abasita labaholi beswalimo nalamalunga eswalimo la khona manje ukuthi atawukhona kubehavior ngale ndlela lesavumelana ngayo le ekucaleni. Over to you Comrade Gift. Salute Comrade President. Ngenhlanhla lembi i-network inemona la seke yangikhahlela kancane yangikhipha ngive nje le last part Comrade President la khona uveta lenzaba ukuthi tivumelwano satibeka ekucaleni ngenzaba ukuthi kutabangla maswati kucala. Kepha ngabonga ngipharaphrasela ni President nje kafishane ukuthi bamba ufuna ngikhulumele etikwani ngitongela nje masinyane, kepha nje ngivile lo mnyombo ukuthi ubheka kuphi. One, ngifuna siciniseko sokuthi swalimo weta on condition swalimo vele utawubeka emaswati phambili. That's one. Two, sase sesikhuluma ngecharacter ya swalimo. I think you will remember that part. Over to you. Yes. Ngiyabonga President. No, Comrade President ngidawucala nje ngisho ukuthi kwekucala nje kwakungekho enhlitiyweni yakho ukucala i-political party or i-movement. Kwathi ngakuthi utigitsa ube senkingeni. Ngisedurban ngi-attende umhlangano wakaSadak la ungishayela khona kwenteka tinto. Uyayibeka lenzaba ukuthi hey ngathi vele sekune pressure ukuthi le movement salo icala. Siyabonisana ke vele kufika la khona siyefika lesijubo sekuthi kumele kube i-movement. Ngila ngithi khanza ke sengibitele emhlanganweni lo wase South Africa somewhere la safike sakhuluma further khona. Ngiyacaba sokumhlalo wesithathu soku-engagewana ngalenzaba yayo le movement. Lokwakhulunywa President ngithi akugcizelele ngikole kwekuthi ligama lathi noma seyikhona le movement akuyakwenda ukuthi i-organization ibe ngetulu kwalamaswati. Naku lokukhohlwa kwe President wafika la khona sekuthi kwawena angeke uzube ngetulu kwalamaswati. Uma sekwenteka ukhanzakala kuthi udenda uba ngetulu kwalolo kufunwa kulamaswati uyabe seunenkinga sibokwenda something about that. So wathi indlala phasi watibeka phasi. That's number one. Number two, nasa sibhala i-constitution silungisa i-constitution ayikhona kwekucala kulo mhlangano wawukhona eSouth Africa somewhere ngila khona President wabeka kwabasebaleni lokwekuthi mbambamba swalimo kufanele abe modeled ngalobungibo bemaswati. Akunenzaba lokwekuthi bantu babonakala bakulandzela ngoba vele leadership is influence. Kepha ke emaswati akabe ngiwo lahamba embili nebuntu bebuswati nebuswati. Ngokonke ke sasikwenda sisenda emabranch senda ema-district senda konke besilaza lo mgomo loyo silaza lo mgomo loyo ngiko kaswalimo kusekhaya. Kunengila kakusho President umuntu, kepha nje lengakusho ukuthi ingcikithi yako konke ngiyaconfirma lokwekuthi nawuthi uyiswalimo usho ukuthi uliswati lelifuna kuphathwa ngenzamvu elinyenti.
kepha busiko nako konke nekuthi phatha nenhlonipho kufuna Zulu besaqedzile gift uyiteke yaphelela. Swalimo leaders ngicela nihlale nati. Swalimo likhale eMaswati. I-character yenu akube i-character leyenda onke eMaswati abe comfortable ukuba kule organization. Nibese niwalungisa umqondo niwafundzisa ipolitiki ukuthi akhona ukuthi khulula esandleni sananglo wagcilatako. Ngicina lapho nje combat gift sitabe sinawe sitabe siphendula lemibuto utangwelekelela kunezivakashi sami lesinye bengisibhekile lapha kube bakufishane baholi bengidowemukela gift abeta uemphasize as one of the members who were there during the founding meetings ukuthi this organization is all about our people. And the organization le kungeke yona ibe inkulu kunala Maswati. It is one la Maswati, unkhona kutai organization, unkhona kugcina thina as the leaders of the organization. Over to you, Zulu, Mandla. Nakuwe comrade gift awunine mandla baholi singena kunayi comrade president indzaba lekhulunywa kakhulu indzaba ye-GNU Government of National Unity uthini yes Bengingacela naye lethi into engigift angathi ukuthi besingenza yini ngiyo ngoba vele ilani hlitweni naye yalo yabahlonishwa ngalamalanga lamhla ka5 6 7. Thank you. No, singangena kuyo president bengithi sitawuhamba ngayo kodwa sesingacala kuyo bese ke na ucedza kuyo usiphendvula kule GNU my president. Ngiyabonga Zulu ngindaba mfisha kakhulu Maswati we don't want to keep you on the stream for long. One impilo yamthandeni nabacede ibuhlungu konke lokwendeka kosiyakwata sidinga uphindze subiyele emuva. But ngitawuthi Zulu kunalendzaba yamhla ka5 namhla ka6 namhla ka7 lecedwa kubikwa ngicomrade gift la sathi khona ukuthi nyalo lokusaphumile sijubo ngilesithi guilty lo sekusele sigwebo lesichaza lokuthi bathi ke babapanisha ngani sikhathi lesingakanani kwendeka ini. Background ngiloko lesikwatiko mina ke Zulu ngibuhlungu ngalabahlonishwa uteka yona gift ngeke ngathi kulomunye kude info emhlabeni angakakhululeke eMaswati bangakaphumbo bacede namthandeni nato tonke tiboshwa tanembeza ngoba kimi bathi boshwa tanembeza baboshelwe nje ukuthi bana nembeza bangakakhululeke labo bantu labo bonke angakakhululeki laMaswati noma ngaba yini kuleli vele ngilo longathi angibe busy ngayo ingeke ngithokozise kude an opportunity in life that I need to pursue in liberty ithatha ifocus yami. What I live for is the liberation of our motherland. Lenguphilelako ngiloko sibuhlungu sonke ke Maswati angifuni ukutenda lobuhlungu kakhulu kunani kodwa ngithi ngiyathi ukuthi sibuhlungu sonke futhi ngiyathi ukuthi siyathunukala kunakuthi wake kwasiyoni kumuntu ukuthi uguilty wabulala umuntu enkwalini wambulala ngemoti leyamshayisa abe lo driver athi washayiswa ngimi lo muntu ngangihamba ngemoti yaka MVA abengekho bacede abengekho mthandeni kodwa le verdict ithi ba guilty ngibo labo labambulala ngiyabekisa nje on those things sibuhlungu kakhulu kulethi into leto kude lo ngathi kodwa ngidawuthekezulu ngilingile ke eMaswati kubuta kummeli idlakadla lomuhle ummeli wabo bacede ukuthi awu na idate yamhla ka5 namhla ka6 namhla ka7 ngiyayikhumbula nami ikhulunyiswa ngiyibonile ke nakulama online aspotela ngitawungena namhla ngikhulumise eMaswati ukhona ini lokuphathekako lengingakuveta ukuthi wo vele mhla ka5 namhla ka6 namhla ka7 kutabe kwethulwa sijubo noma kutabe kwentiwani because ngiyanhlonipha Maswati angingeke ngikhone ukuthi angide ukukhuluma ngingaka verify lele ngidawukhuluma ngako ushito ke edlakadla ukuthi cha muholi ngicela unginike lithutshana ngide uhlolisisa
lokuthi vele lo mhla ka5 na6 na7 kwenteka ini. Ngidawuthi ke mase ngihlolisisile bese eMaswati siyawatisa ukuthi yini kahle kahle. Ngisho ukuthi sibhlungu sonke simele leso sigwebo, but kwanyalo ngeke ngiconfirme lokuthi indzaba yamhla ka5 na6 na7 imephi. Kwatise ukuthi ngingakangeni la ngicale ngayothathisa kuze ukuthi mangikhuluma lo bakhulumelako labahlonishwa abe sangiphile i-go ahead ukuthi vele kunjalo. So ngiyabonga kakhulu Zulu, achubeke eMaswati abathandazise abe nabo nasenhlitweni tabo, kodwa bekumcoka lokuthi ngisho ukuthi ithini i-information lengithole kudlakadla pertaining lo 5 6 and 7. Mandla ubeseke Zulu ungibuta nenzaba ye-GNU. Kutaba kufisha kakhulu Maswati lamahle ngiyathemba ukuthi gift usesekhona nitangitshela makakhona because angifuni kube sekuba ngathi ngisengale demithi. Ngiyabahlonipha the pioneers of the idea ya GNU. Futhi ngivile ikhulunyiswa kanengi nasemhlanganweni wayo before bo comrade Siphetho bahambe nabo comrade Lambenjisi. Sasike saba nayo i-bilateral meeting. I must confirm that. Kungako gift bengifuna abe khona ayifiki inyalo. Sathi nika isikhathi. Kaswalimo ke nginaku lesikholelwa kiko. Thina sikholelwa ukuthi wonke umuntu maketa nelisu lalo mzabalazo. Asivali umnyango sikhiye. Sithi asikholelwa kuloko lokukhulumako. Akuna ngqondo. No, it is not our character because esathi ukuthi bonke labafuna inkululeko asibacele bete basherishe leliphupho labo ukuthi bacabanga ukuthi le ndlela labasikhomba yona sitawufika njani ngayo la abasho khona. Kwaba nema meetings ke lamanengi naleli thimba linabo umholi babeMonti lafika ke esigabeni la sithi khona I know siyayiva mane lesingavumelana ngako kwanyalo. Sivumelana ngekuthi le function yaloku lenikhuluma ngako ikhona, le vacuum le space sekuthi kukhona manje lokumele kube lamkhathini lokwenda nayi info lenishoko ikhona. Mane lesingavumelani ngako asiva lokuthi ligama lale institution litawubitwa ngekuthi yini. I think but gift will qualify it better because they were there in the meeting before when they konke lokho sathi no siyavuma, we'll keep engaging. Iyaphila lento lenishoko, le function ikhona, mane sinema disagreements lamancane kuleli gama. Sasuggesta ukuthi no man, what if mhlambe singacabanga ngana indlela nayi noma ngana indlela nayi, mane komhlangano wethu wase ugcina lapho. Sigcineke nyalo ngoba baqhubekile bashaya. Sigcineke nyalo sithi cha ngoba akusithi sodwa thina positive ukuthi uma lento seyicolekile inalama answers nite stress thina etswalimo no nite stress kodwa mase icolekile kwanyalo ngoba lento mangiyibona yamdzinga EFF Swaziland, yamdzinga Tukhoswa, yamdzinga NNLC, yamdzinga Pudemo. Can you please go there and try to exchange views? Nitawubuya kithi ngoba at least the door is open. Futhi kunengi la sitholana khona, kunqane la sicabanga ukuthi asikatholani khona. Nani kufunani sive, nathi sinive ukuthi itawuba yini la. Siphinde take into consideration ukuthi kuna MSF lesivile ngaye. Kunganoba nabo duplication but masikuva la kulaba kushoko kwehlukile ku MSF sathi ke cha asiqhubeke si-engagane size sibone ukuthi singatholana lokuthi ligama lako kubonakala kungaba yini uma kutawugcina kukhona. But ke ngidawuthi comrade gift, can you please pass a word kuZulu nemaswati afuna kuva kunganoba ungathi kunemaswati nje lakhuluma nga-GNF swalimo uvale indlebe. Asisiyo lenhlobo lothi mawutane lisu sithi sathi kakhulu kunawe singeke sikulalele. Mandla, over to you comrade gift before ngibuyisele kuZulu.